Advantage Assam Investment Summit along Prime Minister Modi ka chitongdun ni hang ni re pangkang aphan kai kimi araje ki pangcheng Diori tovar krong thom ka chitok pen check R2 da tovar ka selam arona tengpen kali Karbi Anglong Autonomous Council don rialong KarbiAnglongLIVE le kacharai kom je putha kachisong pedoji KTSSAMI phu KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty baby pini birtang ton pen arjuponik tha Kidam tang ni phain kora clear ni Assam Guwahati along kipadopon Advantage Assam 2.0 Infrastructure and Investment Summit surihini rain kora pho India Prime Minister Narendra Modi ari dengpensi in puponlo kang pupono hut ni hang ni rep hawara long pinipen kai ki miaraji mumang anat kingkam kachijor pangchen pontanglo Assam along pen ason kilong ponawar sai bangke somindara danglong kingkam kachijor pangchen dun tanglo pusi Prime Minister Modi pen nimje pon Kidam tang ni phain kora clear ni Guwahati rong supialong kido Saru Sajai Stadium along Advantage Assam 2.0 Infrastructure and Investment Summit surihini rain kora pho paman ponlo Bangso hut India Prime Minister Modi sitame nang chitongdun si Assam along ninia pharman nang humri lo nang ka humri hut pathua klamalong Jhumori Binandini akikan sitame paklang ponlo Jhumori Binandini surihini rain kora pho Bangsuri Sirkep Bangphu Bangphiatum Jhumori kekan paklang pondo Bangso hut India Prime Minister Narendra Modi pen ing pupon kang pupon hut Prime Minister Modi pen kaningje ponke pini arni pen abangke ni hang ni repa hawara long pen isia le ke longson chepaklang ponsi isi thedunga jakong paklang pondo laki isi det pia danglong isi ka chingthurang thexi India phukimolong klang pondo Labangso Advantage Assam along lapusona varsai kilong ponapen kaching thurang theki paklang pon theka puthak Assam Sarkar pen Assam Chief Minister Sharma napen alang ni claim rapen atumaphan kachuru pajerpon Bangso hut Prime Minister Modi kaningje pon thua tengke kedam tang surihini ra khre ke thomaning kana hut election ke pacheta ka hut nili kaningje tekang arnisi lapusona por nang leji ilidum ke charli alphabet ki pu cheng A for Assam puarni pini nang le tanglo एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं मैं असम सरकार को हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं Bangso hut Assam Chief Minister Sharma kaningje ponatenke Prime Minister Modi ahirjume penajok Assam along kidam tang surihini rai gora planning kan thang ni phai ke thompen clear ni ke chengsi Advantage Assam pangcheng ponlong lo hala Bangso hut Greenfield Fertilizer Plan aphan chotsi Government of India budget along thapon lo pusi Prime Minister Modi pen pangdak ponlo lata lakh rehini metric ton sa phanan chot Bonta ningkan krep ya phike Assam bang puthot amhang thek thumilong lo lage Prime Minister Modi ke Japon ki mission ajok lo nona bang ke Assam lo monsam thir ponlong lo lapen nona mar bang ke det pya dangalong monsam ki thir nai state amen chilong lo pusi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen ningje pong 2014 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने
आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे, आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। Bangso Advantage Assam 2.0 Infrastructure and Investment Summit Surihini Rankora Pholong Union Minister S. Jaisankar Jyotiraditya Scindia Aswini Vaishnav Sarbananda Sonowal Pen Pabitra Margarita Tum Chitong Dununti. News Report KarbiAnglongLIVE. Tovar pendanglok ajara sonle sonse ponji pusitami sorkara saikama hin pensi pangdak ponji. La penlason kasilam ponangjia ronatang doan sitami contractor aphan pipajir ponsi la suateng pensi sonse ponangji. Bonta West KarbiAnglong Jengkha Dung Lakhaner Kep Hamren MEC constituency ke parlo Diori Tiniali pen check art wadak kachirenga tovar kasilamasai kesai oi ongke ripenta phurthai un. Contractor utang timong kaselampon bangso tovar chot kalisi akrong tina tovar kaselamalong sitame kitang tilapen kimimiang thek raratumpen longpon. Tang timong lake inut KarbiAnglong Thomas Council EM Mongal Sing timong asopo pusi chinidun. Tovar kaselam ka hingno ongsi rongasor phirangkya phan nang phasi rarathengno anwan pilong. Alang itum kethan atengke pakka tovar kaselam tang hithi ruini ruithoman plengtang lo. Bangso phi anta iri pen phur un lapen roller penta pakoi ki puta akoi wan lo. Jakong ke do bangpu jema thapen ning ke haling rat avi kachong sip along nitum chichakchi lasila bangso tovar ke alang like ahut pen ahutsi dam chodji nile tum ke arni wangsi kateroji lasino na mat cheselam pon thu paminang ji puta hangpon phan si ne tum han ke lang atum lo ba ne tume unity ke bana tum lo puse lang tum ka che chibupu bon sita non pini thek long ho rada tum je unity dong ban ma mate rad phan kapisung tong ke klem ma pi ma mane alang li ge contractor men mang la ke la hamren constituency long IM asupo tang timung lo la se alang li ma thalu dai bene ne ge inut IM asupo ge malo ni phan nang chu pu ba pu lo pu kok tai lo athema la twar ke no pen ke thek long pen ka chini pen la teng ke la son che alang matha tang lo bon pu sini li matha lo athema alang li bang ber be dei la su twar ke bai ge mo la election hu sia lang bang chot di ke election bang lo pon da lang se chini po asta hola sur bang ke twar ki me pi po pui ring nang ta me pi pui karen na pi pui school da paka na pi po pui sita la election judde lo te abelo pini anta abelo hamren constituency lo komar phansi third grade sakuri ki pi mat phansi do abe matro kipi asira sonto sugidar anto la son tum handa ko na tum la hamran constituency mundi tum jita bhut pi pen pe hailang ma lang li phan komane BJP komane Congress komane SDC da lengle othema rada tum ge cheleng arniwang da cheleng na ko ya towal se boina bonai pilote kemisane phan pusi neli tuma uthulo la Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong li chirai kom ke pulote Karbi khai ki virji angring do KarbiAnglong Thomas Council tum longliaron or thip nang ji pu sodak pen ki pachini japan thang ni phain ko retrogani dipu KarbiAnglong Thomas Council ton ria thengno song thorom party lam chipu pe pin pen kachi song paduponji lasi bangsu kachi song long KarbiAnglong rat kachi tudun pe japan hamphang long kaikita chirok tok abang phu mate KarbiAnglong Territorial Social Security Association mate KTTSAMA phu Samsung tia hin pen phirangkya mai pen ki phapon KarbiAnglong loke kibi kichia tumke longli philang namlong li putok dak aphita kibi kichia so nang pleng thip tanglo KarbiAnglong putang dera phike tribal land puke chikroi thek the pusi opposition la pen ruling party angbong kidam tangapor pupong bong pinang lam thi chipang jarlo MP MLA CM EM MAC Mondal SK ARO anghoi do anta Karbiatum saidelo tangte kosonsi kibi kichia so tum longlia pata kilong varelo Ladak kumado ke chokcha dai kang horpo Elvin Teron ke inut luk chari thekser resera bang phupusi KarbiAnglong ra tum hok pondo
bonta alangli Karbi Anglong alu kibi ke chetum longli philang namlong li phukitok na hokta vi pu ningje jedet nang jialam thi rara thengnu ka ningje hamke Karbi kheyaphan kimi senang thek kalilu alangli la ana ki thek pulote kopia pot ASDC rachari asong pajut kok puta alangli karju padupon lasi alangli ke kangbutang no pak banlu angru wang anglu muthe Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liramrong Hangsi abi thonchok anchorlu lasi alangli ke lam ke RD avitang loputa ingtie sanghu ningje pon lasi solang do Karbi arat ke do an nonapor ili eme ke pranang ja porlo lasi longle philang gacharai kom thip thip lote Karbi akhai ki virlo lasi labangso ka chi songlong nang che tong dun pen RD ki pidun je phan KTSSA amai phu pen ki chu phapon no ei ka ching hon la pen me thang along le phel lang ka chirai komji la pen me thang along ri ka ching hon abang phu bang phido an ilitum apor chipi pen haladak adim aklong ke hot adim chitong dun si ilitum Karbi atum ta me thang along le phelang ke netum parok a homa phan pi thek the la pen aron nang ke tok pidak je tribal areas along non tribal atuma phan long le pek un e la pen alang le tum phan pota hodai un e la pen haladak dis ta melang le tum phan pi un e akitok dak ateng pen ketok dak ateng pen ketok pe me ateng pen council atum labangso ateng aron chi ot thip nang jit pura labangso akachi song pinap ni phaing kora truck di phu News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong longli kimi pen kam kiklem kithek lapen akimang kipaching thur ponjia phan advantage Assam 2.0 amen pen MOU chetok pen hirjume pidun Advantage Assam 2.0 Assam Governor Laxman Prasad Acharya, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Union Minister Dr. S. Jaisankar, Sri Sarbananda Sonowal, Jyotiraditya Scindia, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha, State Union Minister Pabitra Margarita Pen Atum, Labangso Ajay Meke Dengalong, West Karbi Anglong District Commissioner DC, Sarangapani Sarma Pen, West Karbi Anglong Alo Saikam Saipu, Chukumara tum pen ke chenglok kam ke klem kachipaduk abang phubang phietum pen meing nipondo Malom Sopor Assam Advantage 2.0 video conference along kachitongara do an pen langdun si karjudun patini dunun ti pen aningarong chipi Laso PWKDC Sarangapani Sarma ACS pen West Karbi Anglong District abaha longle kimi la pen havarara tatum kam ke klem kachipaduk atuma phan jasimet rabar ke tiki no katiki ke phir ke thak Marat mareng ki pangreng sogasai ki klempen kachi pangreng thek je phan akirap ki pije tuma phan melong memorandum of understanding MOU alu kachi tokpen ning pathi Bangso varsai ki pi thek je phan SBI manager HDFC manager AGVB manager tuma phan phaponsi chingki chingwai chithan chimum pono Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo department thong ke batum pen sitami kelang pangching pen kam ke klem kabor ye tuma phan kirung dunje phan duana varsai ki pi kenang sot alam the jailo Advantage Assam 2.0 ajai me ke dengalong bang ke batum pen lamdon mate MOU che tokponsi aningarong pen hemchiru yinti ni phaing ko rapwarni Advantage Assam 2.0 ajai me ke dengason thang ni phaing ko ra trok ani surini ran ko ra phositami MOU ke toklong lelang amparta kam ke klem ka chipaduk la pen akimang ke the kam ke klem je tum pen ming ni thusi MOU che tokpon thuje lam the WKDC SP Sarma pen lam the peklang At the same time I am going to declare certain things which is not maybe known to you just prior to this meeting. So how come we are going ahead? You will be happy and you will be glad to know that under this Advantage Assam with certain signing of MOU, that too in the field of rubber plantation, that too in the field of local banana chips, pickles, that too with certain other products as well. Habren pen Daniel hi Karbi Anglong Live
thang ni phain ko ra pho ada por phai kresia por malom pen sarupathar MSc kadom terangpi nonang kele ji ni phain ko ra throxia ni sarupathar MSc ara pharman Karbing Thomas Council CM interaction program kipa dujadim number ador solong sai ki klem pon bomadim kachelangdam dode sang se pen sai doanta aporateng kipatang edje phan songja tum pen chithan chingwai pon labang so me ingsam jin me et mi phun pen kipachun pon thekje phanta ari doklong pen chingwai pon lo la solong ka chitong dun Karbing Thomas Council board chairman Silarson Rongpi Karbing Thomas Council board chairman Lai Chaning Leng abarin VDC chairman Khiram Be Edison Terang Kasang BP Bokajan Lem secretary Samson Timongan Parta KSA claim na tum chitong dun si ari doklong pen chingwai ponami misen pen pachun pon lo CM interaction program ki padoja dim ki pangthira sai ka chirab dun lage BJP Sarupathar Mandal Youth BJP Sarupathar Mandal Mohila SSG tum anta chirap chitu dunu Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE Lakhakre pli Korkanthi constituency ke parlo Arlong Vuti Baptist Church Munduli Ariso Banghini Baburong Pilapen Benting Terang Chipaduk Pensi Ningkan ke thom an Bachelor of Technology across Misen Pen Kerala State Long Mate Hope for Asia Bible College and Seminary Vengu Kolam District Kerala Long Misen Pen Ningkan ke thom aparman ke Charlie Pajudunong Pamesi KarbiAnglong aphan nungmi ke vanpi Lason si kedam tang surihini rain ko rahini ningkan pen pining surihini rain ko rapho ningkan babu rongpi asar buramen larsing rongpi lapen asar piamen karitang kache bepi alang nito masupo ki bisi lapen benting terang apuamen sarthi terang asar piamen saphu rongpipi alang nito masupo tame misen pen BTH course pajudunlong pamisi amithang rong amithang hem amithang mondoli mate KarbiAnglong aphan dongmi wan pilo Lapen alang li baburong pi lapen benting tirang alang li tumbang hini ke wang jilang apor bidiang deng ke chari dunjia phansita aning kachipathik do puta pachini lo Koilamati pen Samson pi KarbiAnglongLIVE Pinya berta ke lapansi kang ton paniglo kardom